Vinapa. Hayi. Ntanto. Dosta wazana let's roll. Hayi dost hayi. Aya nhlahlubi thetha nje. Yathi yeke iteke mngana wami yeke nje. Ngoba yathi ukulimaza lento yathi ukulimaza iteke. Bese kulena kunojola nto unqanda wabahlali. Uthi mhlawabo izalimaza kancinci ngoba imali ihlekelo. Yabo thina sawuvula Siyabona mkhedwa. Uma unofika uMr Moloto pha ulathi gaga akayithatha le. Akathi hayi wasehambe efundile. Yabona time le yasebuya se yebakazi ibankandipheli lapha uthi uyachiswa uthi la mntana u-actor kuMzansi Magic. iMzansi Magic ayinamali chief. Ndikuxelele ngami igqeba kade yena uba ibindifuna nge-1,000 athi ndikhola 1,000 ndingujikijwa unjoya kakuhle ndibhala kumfundimali ndikhola imali nothi bhanxa boMzansi Magic rhol 1,000 hayi nditheli neshinqa ndakhola 1,000 Uyabuza uzama Mangqosini umaze njani uSipho Zena? Nazana njani noSipho Zena? Ndandila. Hayi ubuza kumo uzama Mangqosini. Hayi ndandi. No. Actor from 2015 until now Mosi Cousins ashuta pa alifana ukigwa. Ndafika bese lama-celebrate phaa ngale TV istory ethi ngo-11 ebusuku anibelele ngabukela ngobani 11 Niyafana noSipho Zena wena Dosta like i-city zenu zikhipha ngokufanayo. ABC yami ke ngoku lekaya nani manager ikhona imanager yabo manager yabo walay-like ngabo shem yabana kula Philip TV because ikhiqiza abadlali abanje baqale pha yabona nophara basuka pha ku Philip TV kwakubhizi ibona akuphithizela ukhalimi iyapasela yamba Sipho Zena high school phesophumelela. Cha ifuna iba nesikolo la Philip TV. Xa ungagraduate ubala igqirha lingacaca ufaka imope enhloko ndiyadlala idadala. Kawukubaba umelusi wami mnganami. Asukhupha iking con nje uthi Angakhupha ugigaba siyabazi nomelusi bakho nogigaba. Arabazi mnganami befana sawukude kulomjida lo Philip TV umhlobo umsebenzi owenza ngela xesha pha eKapa nangiyithanda lana because ulutsha lalifocus apha ngeweekend umlezi aba unedyuta nayo uyayibona ndandiyithanda nayo wayeba uyabavusa abantu mgixwa kunabayo ngo7 sebesebhongo lwethu but ndandiyithanda yes because abantu abaxesha lotshaya abaxesha abantu abafocus kwi-drugs bayahamba banedyuti yabo uyayibona lami abantu bakuthi abananyani bafana mfo wabo sponsor shem bamnike nento zibakachase abemhlophe wemnyama lo muntu lo nkosi yami Uthi wayengajongeki ejikile. Lokho wena ndadali mure kunjani bhuti pili kunjani hayi umntwana serious phone ayilambi phone into ayilambi phone hawu nakuthi wena ufika kwakho kwayicala fulani wena kakhulu 2 days yanele nebona stand ukushiya yena ngethisa hayi jonga abakazi ke maka ngihamba nami ungaba ngibethela ngu1 kwenye iveni yabene inthatha belile ngizohlala bebhayibo zabewoma izondithatha apha ngemoto iyenthatha insesentrale town ikhona i-lounge pha ithe ngenyama ithe nge2 yona ngela ibafana mhlambe basihamba Kona uma nakushiyaba manje mangana abatsha tshwaleni yathi awunapha fonini mgiqo okuthana afuna ukuzaba fonini jonga unganqami yithi shot oyifunayo ube comfortable uzoperforma ngakusa uzakubambela Uber if kanje nokuse ngemoto yami uqasha udriver yathi ndajonga bafutha start ipolo yakho nje start ipolo nje nasemdantsane ndiyobona umntu akwethu pha unalani ba andazimbi nje bafo
Awunazi kahle. Ngibona mfundisi. Yo. Yabona mfundisi. Hayi kwa10. Lapha ngidansa abakwathi. Uhlala lapho umntakwethu nje ukomkhulu amahlala lapho indoda endlulekela ehlala lapho. Ubando. Umelkhaya mazi umelkhaya. Amanqosini hayi Melkhaya umkhulu. Ngizabona. Ngizafaqo bakwakho umuntu ubawukazi. Ngenyama. Hasho ngizobola mfowethu.